Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR LAWNGTLAI anga chair to Lucille Sanhimi. Voinkhan Honourable Justice Pumichael ZOTHANKHUMA'N Portfolio and Station Judge Guwahati High Court Aizawl Bench Chuan Serchhip District Court Endikin at TLAWH. Justice Pumichael ZOTHANKHUMA'N District Court Pulalmuan Sangaral te Deputy Commissioner P. Renila Remsiami Judicial Magistrate Pusaiding Lan Sailaw Additional SP Puke Saitluang DIPRO Pubingur Chuan Assistant Commissioner of Excise and Narcotics Pulalding Lian Superintendent District Jail District Court Thok tu ten an laudong songa District tunay tu tenen hian courtroom inkom na huntoy an buat sai ani. HMUH Justice Michael ZOTHANKHUMA'N chuan dan angin District Court endik na neya alokal thu soyen court in file akalpuite case ommekte District Court in mamo anaile quarters te mabak anai syang te aron endon te asoya Justice hian District Jail din munte harsat na anaile neilote Police Department in District Court ne na antho haw na konga harsat na anaile neilote Excise and Narcotics Department lamin court ne na anindor na konga harsat na anaile neilote zotin officers hauten hian ansoi hawa National Highway number 54 LAIHZAU na thokmek chungsang te po ansoi hawbok ani. District tunay tu na inkom na anay no hian court inspection anay zuya. District Court ukil na thokmek na inkom haw na teneyin an mamo syang te azota. District Court file kalpuite a ensakba ka mamo anay syang te a enpuy noin. Kotetlanga quarters te atlole ani. Justice Pumichael ZOTHANKHUMA'N pubiag zama District and Session Judge Aizawl Judicial District le Pigracie L. Boitlung Joint Registrar Guwahati High Court le thok tudang ten anzui ani. KEITUM LALMALSAWMI kumsom thum paruk chu NIMIN khan an CHENNA ina thia muni in hemi chungchanga thu zofia turin apasal le midang pani police ten anla. Thudon danin LALMALSAWMI le apasal vanro moi te hi KEITUM field venga mi in loin an fatenen an khosa a NIMIN khan vanro moi naw nizan masa a an in ariak ve chuan LALMALSAWMI chung te hi phone manga bia in LALMALSAWMI din mun a thadlo thu hi ashila an in an hanthlen chuan lo boral to in arwang po hi alo dai to ani. He thil thleng awang hian Serchhip police te chuan KEITUM thleng phei ve ngalin thil omdan an enfi an hnuwa LALMALSAWMI pasal vanro moi le an inariak ve nia soi midang patni vanro moi naw le akop pui te chu thu zofia turin NIMIN ve khan police te hian an langala Serchhip police achanga thu kanton danin heng mi pathum te statement an la ka changin rin hlel tur an hmulo thu le thi dan phung pa ngai lo unnatural death te in an ziak luta postmortem result azirin investigation po achul dan azirin an la le don ani. LALMALSAWMI ruang hi postmortem turin NIMIN tlai khan Serchhip ron lak ni ma se postmortem man ani tak lawa wangin Serchhip le sang venga lal ringheti ina da lai lok ani a nizan khan lumen ani hnuwa tukin khan postmortem tura ruang mani in hemin hnu hian KEITUM arwang hi William ani ang. Salvation Army din CHAMPHAPHAK PUALIN in rini khan SAY Midland area a COBL panhiten THISEN an pe. In Rinnikan Central South Division SAY Council Hnuaya Midland Area SAY Serchhip CO le Tenzol COBL tichuan Kovel Puma Salvation Army din Champa kumza sumnga pasari na Founders Day Pualin Blood Donation Camp thi Serchhip Hospital Blood Bank ka aneya Thisen pe te hi mi pa som thum pangale meichia som pariat ni in anwain unit somnga pathum an pe ani. Thisen petur hian Midland area achang hian Tenzol Corps, Chiphir Corps, Serchhip Corps, New Serchhip Corps, HNATLANG le Chingchip Corps achang in Thisen petur hian member somsari pariat an kalkhom ani. India Eastern Territory INKHAWMPUI Lian Salvation Army Youth SAY Congress voice somni paruk na chu November tha Serchhip-AH nei ani don. Salvation Army chalai te into khom na lian India Eastern Territory Salvation Army Youth SAY Congress voice somni paruk na chu komin November ni som pariat achang ani somni chung khian Serchhip-AH nei tum ani a palai po mi sing chuang ron kal tura be sei ani. India Eastern Territory Salvation Army Youth SAY Congress ni tur chung changa hian Territorial Salvation Army Youth Council, India Eastern Territory Shwai tu te chuan in Rinnikan Serchhip rontlo in MJA member tenen Serchhip reslapa inkom na aneya he huna hian an leader Major K Rohlupuya chuan Salvation Army kalphung te tarlangin Kovel hua pa an hun pui chu Londona omin hemi ang hian SAY po an din thu asoya India ram hi territory paruka chenle ni in India Eastern Territory hian India marchak le North Bengal huam thu soyin
an headquarters chu aizaw la a om thu asoya anhwaya division pasari le district pakhat omin tuna nei tur Salvation Army Youth SAY Congress voisom ni paruk na Central South Division na thlen tur ani thu asoi ani Territorial Salvation Army Youth Council shwai tu te chuan tun chuma SAY Congress voisom ni paruk na nei tur hi atira aizaw la nei tura ruah man ani ti soin ama ero chu ahmun tura an ruah man masak building chu COVID-19 shileng awanga sak chun zom konga harsan na anei awangin kumin kumtir lam khan Serchhip-AH ron kalin leisekot muala nei turin ruah man na an siam thu an soya HNATLANG hian an territory huam chunga chang hian palai mi sing khatchuang ron tel tura be sei an ni ti soin an mani kaushan lama chuan inbot saina an kalpui mek thule tunkar chho hian Serchhip bial tu MLA le sarkar mi poi modang te po komin inbot saina kalpui chunzum zel turani ti an soya leisekot muala hian October 30 changin pandal satura ruwa mana kalpuin pandal structure omsa an mantur thu an soya HNATLANG thlenna atan hian budget cheng noi somni pahni an siam thule mikhwal inthen chungchanga po zopa inthena inthen tur ani thu an soi ani SAY Congress voisom ni parukna a hian thupuyatan khovel pathian tan ti mantur ni in November ni sompariat sang ni somni panhi zir top ni zana chanin November ni somni panhi pathian ni zana an chiak dona Speaker tan Colonel Mingliana Territorial Commander chu mantur ni in inkhom na ne piang in thutsa ngai thlak ba ka item shang entir chin ani don ani SAY hautu te chuan chandam na sipai po chalai INKHAWMPUI Serchhip-AH hi pathian le Serchhip khotlang shwai tu te ba ka mipui choi om na zara hlotling taka nei the anin be seiti an soya an kaushan mipui te ba ka kaushan shang te le tlom ngai po shang te chu choi oma man pui turin an somin an ngen ti an soi bok ani Tenzol Kachunga luang le tlong lui fin tu lau lui THENFAI HNATLANG chu in rin ne khan page Serchhip division sub headquarters YMA le VANTAWNG group YMA HUAIHAWTIN nei ani Natlang chanma hian puchong sang lian VANTAWNG group YMA president KHUA bazar veng kona inkhom toi buat sai ani a he huna hian pusang lura Serchhip division chuan thu soin Mizoram tlong lui fin tu zinga lui lian pol tak lau lui kan defy dona he hian mi puiteril ruwa fai min zir tir sela kan tui chia le septic tank te direct in lau luya kho lu tir lovin lein hnuaya da ila he hian kan lui tui te ati thiang hlimang bol hlo pa ina thlengin kan film khura chulani ati pusang lura chuan Mizoram kan lui lian le poimo ho hi kan ram chunga lo piang chuak de uvek ani a keima ni ti fai le ti thiang hlim theivek ani a thiang hlim le kam thua te aven him konga te mi pui hian mo kan phur na sa hle ani vo in hnatlanga po hian tlong lui chu kan avc lo ti ringot lovin zoram mi pui tam takin an rin ani awangin ril ruzau tak kan put achul ani ati pukol chama president sub headquarters YMA po in thu soin kan chevel lui tuite ti thiang hlim achul zia mi puya kan tu achul hle a voina hian kan khotlang ta ni mai lovin kan ram ta na kan thokani te in shetharila kan lui dung hi kumli kumnga hnuwa chuan abol hlo le zwal don hle a tuna chang hian thenlung le ti tak setin thokila hun local zela po chunchom tlak ni turin ibeyang u atibok laului ti fai hnatlanga hian PHA department thok tu te ba ka thenzo le ache vela YMA branch shang changin mi za somnga borvel an thok chuak thei ani Indiaram College Chazinga PACHHUNGA University College langin Green Audit sang ni somni pakhata asang ber platinum rank pek an nibok Indiaram chanchin bulian India Today chuan kumsang ni somni panhi chunga College Chazwala Thanzinga PACHHUNGA University College PUC chutel ani a India Marchak Arts le Science azirna acha berangai ani India Today in kumtina Indiaram College Chazwala Thanchwin the best colleges in India PUC chu avoi khan atan alanga arts zirna rampuma za sumli pakhatna ni in India Marchaka pakhatna ani a science rampuma za somruk pasarina ni in India Marchaka pakhatna ani bok ani commerce zirna za somre pathumna ni in India Marchaka pathumna ani bok ani India Today hian kumin hian India ram hun shanga zirna inte chu uluk takin azir chianga zirchiana atan hian te afung paruk intake quality and governance academic excellence infrastructure and living experience personality and leadership development career progression and placement objective score le perceptual score te mangin te ani a arts le science Hindu College New Delhi chu pakhatna ani a commerce Sri Ram College of Commerce New Delhi medical AIMS New Delhi
engineering IIT New Delhi te pakhat na ani PACHHUNGA University College hian undergraduate arts science commerce le management zirna omin department somni pathum oma postgraduate PGMA le MSc zirna department panga mizo philosophy life science geophysics statistical mathematics zirna oma life science hnuai hian PhD zirna seat so ma oma Mizoram University kaltlangin PUC zirtir tu hnuai PhD zir mek mi somruk chuang an ombok PUC hi NAC accreditation A+ college ani ISO certified college ani baka DBT star college ani meka NIRF ranking India Ram College chaza pakhata changa za somnga inkara omin ramngo anei chatawangin green audit sangni somni pakhata asangber platinum rank pek ani bok ani Central University hnuaya omani awangin kumin hian PUC azir turtan Central University entrance test paltlang tachau admission pek thei ani Tunthlang hian PUC seat sangkhat za somni no khatur hian India ram hun sang sanga changin dil na singkhat sangli zakwa somnga pathum andong to nge ani kumkalta khan zirlai sangthum za aneya kumna hian hei ayatam hi zirlai anei don ne in PUC thunei tu te chuan ansoya ramdang zirlai foreign student pahni anei mekbok Kumin University result chwaka khan MZU hnuaya subject somni paruk omzinga som paruka to parnina an hawa rank holder za somli pasari zet anei bok ane India rama hian kumsang ni somli pakhat khan college singli sangni zathum somli pathum vel anga ngai ani Assembly Speaker PUALIN lian sailo chuan LAWNGTLAI le THINGFAL INKAR KAWNG LAIHZAU HNATLANG mek enfia Mizoram Legislative Assembly Speaker PUALIN lian sailo chuan National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL and Kol Hnuaya National Highway KHMUH LAIHZAU HNATLANG mek LAWNGTLAI le THINGFAL INKAR chin chu inrin ni khan to in an hnathawh kal mek enfia du thu sam lo lai omte chu aranglama siam thatna thok turin NHIDCL project manager chu angen ngal ani Speaker PUALIN lian sailo chuan National Highway KHMUH zau hnathawh mek chu Mizoram maiba ka India ram tan po KHMUH changkai ani dona wangin a thathei angbera tho apoimo thu soyen hnathawk tu te chu neituril rupua chanhem ngai taka thok turin acha kongkwa le oi dante tuilwan korwa mandan le hnashang shanga abu chuta changa uluk taka tho apoimo thu asoya kongthlang lama lungrem chen khadu thu sam lo lai le KHMUH sir thlang lam khi chen khat siam chat ngai lai te le hnathawh fu tok lawa asiat lai te chu hnavil tu te hne na athlen ngal bok Speaker hi Lai Autonomous District Council Executive Member Pusi Shang Thiang le MNF District Headquarters LAWNGTLAI Shwai tu chen khaten anchoi om ane Sri Umakant IFO Joint Secretary Central Prabari Officer for Aspirational District 1 Mamitlo in DC Conference Hall Mamit Aspirational District hnuaya malak na shang clearing meeting annei Sri Umakant IFO Joint Secretary Government of India Central Prabari Officer for Aspirational District Mamit Chuan Voin Khan Mamitlo in DC Conference Hall Mamita Aspirational District hnuaya malak na shang clear hawin meeting nei zui ane Voin meeting hian Aspirational District Mamit hnuaya malak na shang te alimne na tarla na nei ni in ranking hnung ber me sang ni somni pahni alandanin Health and Nutrition za som pahni na kania Education pariat na ni in Agriculture and Water Resources somsari pahni na ania Financial Inclusion and Skill Development somruk pahni na ni in Basic Infrastructure paruk na kanimek ani Delta ranking ga kandin munachangin mason ngai lai le machop te soi hauzui ngal ane Sri Umakant Joint Secretary Central Prabari Officer Chuan Health and Nutrition Parameter te khonga tundin muna hniam taka kan omchu pomharsa ati thu soyin CPO Mami District ani angin poi ati thu asoya theitop chwa turing concerned department te ashil kongchung changa po Ministry of Road Transport malak pui atum thu asoibok Mami District chu tourist mun chatak ani thu soyin tourist lo tu te achangin masona le nasataka mamit mi puite tan po changkan na lama ra cha thlena be sei thu asoi CPO chuan kan district choi kan nana kan na thote chu achor changkai tur mi puite hnen athleng cha MT shiat ani theinan mi puya changa feedback system kan siam angai thu soyin concerned department le Mami District mi pui beneficiaries omkhomna WhatsApp group siam tuin official te chu ashil bok ani District Bursa po in Central Prabari Officer in Mami District at Lo Chulom ati thu soyin ra chatak at swangay abe say thu asoybok
Sri Umakan Joint Secretary hian naktu khian mamidle a chevel khwa masona na tho shang te ahmuna kalchilin atloang engmuchanga hanrik deuh nak lai nei chin ma ila hei hi kanin pum khatna siam tu kan sakna narani te invo INKHAN ZPM headquarters office a chung inkhawm neya PUALIN so the ZPM president chuan asoi vo INKHAN ZPM chuan headquarters office a chung inkhawm hun an hmanga PUALIN so the president chuan thu asoya pusia be solo Mara Democratic Front Mara Student Organization shwai tu hlui chu MNF party atangin ZPM a lumlu anibok PUALIN so the chuan ZPM hi kumnga vel kalta khan po shang infin khomin kandina ze shang nei po shang te zai khata luangin har sana engemate chu tok ve chin ma ila vo in thlengin lungrual takin ke kan la pen zelani chungkwa po fateril rule ngai to ana athumun vek ngai lova nule pa ngai dan po arwal lo chang om fo chin ma se chungkwa kan ni mewa wangin kanin pum khatlat china chu chuan za omna le chakna akenga mishang thiam le theina insen lo tak chitin fuan khom kan ni mewa wangin engemu changa hanrik deuh nak lai nei chin ma ila hei hi kan in pum khatna siam tu kan sakna narani a tuna po sarkar na siam ngei tumin chak takin kan kalzela party changduang le chorno chhomek zel a chanzel na tura tuipetu ni vek turin party mi puite katsa du ani ate pusot chuan mitam takin kumsang ni somni pathum in thana chuan ZPM in sarkar na achan ve ngei an ring to a ma sen he na changa tlang chip thleng tur ero chuan kong thui tak lo na tur kan neya kong kanin sat so pangai kumsang ni somni pathum election ma chon tumin party a in sing sachan meka tuna hian search committee po din felin malak chho mek zel ani atibok ZPM party zomthar pusia be solo po into soin MNF party kachwa sanchan chu administration a anfel fai tok lova mi puine na sumsem antiam nuai thum anti hlotling theidon lova hei ringot po hi kalsan na thaman ni mere theita na in ngana tlak le ram hasona thleng phak policy nei om chun chu ZPM hi ani a sarkar cha siam turin politician le mi puite kan zuan lor angaya achalo kalsan ngama acha kan bo zelangai ngai le ngai rungota kanram adam theito lo pathianin congress le MNF sarkar na hi atok to ni in party thar ZPM adina heta hian ram mi puite luang khom vek turin kasomani atibok ZPM chung in khom hun hi pubilian thira advisor chuan kai shwaya pusi do savunga advisor chuan hun ser mangin working president puke sabdang hawa joy west block political training thingsul thlia nei report ngai thlak ani bok khatizam kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e